Istoga jutra, kada je episkop Platon odveden, arhijerejski zamjenik prota Savo Rađenović i prota Petar Rađenović tražili su u ustaškom stožeru objašnjenje o hapšenju episkopa i njegovoj daljoj sudbini. Na Đurđevdan 6. maja primio ih je lično stožernik Viktor Gutić. Kada je čuo razlog njihovog dolaska, rekao im je: "Šta hoćete vi? Ništa nemate da me pitate, niti ja hoću da vam šta kažem. Nema Srba više, ne poznajem Srbe. Gubite se odavde. Ovo je srce nezavisne države Hrvatske, a srce treba očistiti od otrova. Vi ste taj otrov. Dosta smo vam mi ovda davali gostoprimstvo ovih zadnjih 250 godina. Više vam ga ne damo." Po svjedočanstvu Hamdije Afgana, koji je u to vrijeme zauzimao visoki položaj u Banjalučkoj gradskoj upravi, episkopa Platona i protu Subotića odveli su i ubili trojica ustaša. On piše uglednom banjalučkom trgovcu Risti Tomiću: "Podajte parastos vladike Platonu i proti Subotiću, jer su ih ubili Čelić, Mirko Kovačević i Niko Čondrić." Tako se izlanuo Mirko pred Jovanom Kovačevićem i rekao je da su se na njima učili gađati iz revolvera. Pomenuta trojica ustaša bili su Osman Čelić, musliman iz Banja Luke, inače Gutićev tjelohranitelj, Mirko Kovačević i Niko Čondrić, Hrvati, rimokatolici iz Banja Luke. Jovan Kovačević, pred kojim se izlanuo Mirko, bio je u stvari musliman po imenu Adem Kovačević, rodom iz Banja Luke. Nadimak Jovan dobio je zbog svog tobožnjeg druženja sa Srbima. Ubistvo episkopa Platona za banjalučki pravoslavni živalj bio je jasan znak šta ga sve u ustaškoj državi čeka. Nastalo je vrijeme ustaške strahovlade u kojoj su Srbi bili stavljeni van zakona, a u prvim zvjerskim ubistvima i progonima stradalo je prije svih pravoslavno sveštenstvo. Od 1941. do 1945. godine, pored vladike Platona i prote Dušana Subotića, postradalo je, koliko je poznato, još 14 sveštenika iz eparhije Banjalučke: Jovan Bjegović, Mihajlo Vasić, Ruvim Bubnjević, Stojan Vrnješević, Bogdan Vrnješević, Živko Danilović, Ignjatije Đurić, Vasilije Radović, Nikola Prokopić, Ilija Tintor, Miladin Đurić i Stojan Trkuljić. Tokom Drugog svjetskog rata Nijemci, okupatori i njihovi pomagači, domaći kvislinzi, pobili su gotovo 400 pravoslavnih sveštenika. Porušeni su mnogi pravoslavni manastiri i sveti hramovi, među njima i saborni hram Svete Trojice u Banja Luci. Hroničari su zabilježili: 12. aprila bila je Lazareva subota. O bogosluženju nije moglo biti ni govora. Protivavionska odbrana sasvim je prestala. Govorilo se o kapitulaciji. Nekako oko 4:20 popodne ustremi se avion pravo prema Sabornoj crkvi. U času je pustio 3 bombe, od kojih je jedna pogodila crkvu u krov oltarske apside, probila krov i eksplodirala u oltaru. To se zbi u 4:25, jer je sat na zvoniku tačno u to vrijeme stao. Iako oštećenja na crkvi nisu bila tolika da se morala srušiti, stožernik Gutić, želeći da zatre sve što je srpsko i pravoslavno, naredio je rušenje do temelja. Poslije Drugog svjetskog rata komunisti nisu dozvoljavali da se saborni hram u centru Banja Luke obnovi. Na starim temeljima crkve izgrađen je spomenik žrtvama fašističkog terora. Kao ni mnogi drugi spomenici iz tog vremena, tako ni ovaj, sa tim natpisom, nije istorijski tačno razdvojio krvnike i žrtve. Početkom 60. godina, za vrijeme banjalučkog vladike Andreja, pored Vladičanskog dvora, započela je gradnja novog sabornog hrama, koji je osveštan 16. juna 1972. godine.
Zemni ostaci episkopa Platona preneseni su 1. jula 1973. godine sa vojničkog groblja u kriptu ove crkve gdje i danas počivaju. Kult sveštenomučenika Platona brižno je njegovan u crkvi i snažno podržavan od vjerujućeg naroda kroz proteklo vrijeme. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da episkopa Platona Jovanovića proglasi za sveštenomučenika pravoslavne crkve. To je najveća milost Božja kojom je ovjenčana eparhija Banja Lučka prošle godine na 100. godišnjicu svoga postojanja. U čaši Hristovoj sa pričasniče i apostolima sa nasledniče, sveštenomučeniče Platone, arhipastiru Banja Lučki, reka Vrbas postade reka života večnog koji sad nasleđuješ sa pastvom tvojom, što rad vere prave s tobom postrada. I sada, svetitelju, s novomučenicima, moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravoslavni. Poslije 6 decenija od stradanja episkopa Platona i saborne crkve Svete Trojice, na starim temeljima narod srpski podiže novi hram Hrista Spasitelja. I upravo od ove 2001. godine, svakog 5. maja, na dan mučeničke smrti vladike Platona, proslavljaće Srpska pravoslavna crkva praznik posvećen ovom svetitelju. Njegove svete mošti izložene u Čivotu pred oltarom sabornog hrama Svete Trojice u Banja Luci cijelivaće vjernici. Molit će se svetom sveštenomučeniku Platonu da bude njihov izaslanik pred Bogom živim, da ih podrži u vjeri i da im snagu da izdrže na putu koji je pred njima.